Haraldsson, nummer 3 Reynir Haraldsson, nummer 4 Július Mari Júliusson, nummer 6 Sigurvin Reynisson, nummer 11 Dómri Snorrason, nummer 14 Daniel Ingvar Ingvarsson, nummer 16 Orri Þóralsson, nummer 23 Hákon Ingi Jónsson, nummer 28 fyrirliði liðsins Hans Viktor Guðmundsson, nummer 29 Guðmundur Karl Guðmundsson og nummer 77 Máni Austmann Hilmarsson. Varmenn fjölnis eru Halldór Snær Georgsson, Samuel Már Kristinsson, Dagur Ingi Axelsson, Ólver Dagur Þór Leisius, Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson, Bjarni Þór Hafstein og Árni Steinn Sigursteinsson. Þjálfari fjölnis er Ólfur Arnar Jökulsson og honum aðstoðari er Einari Jóhannes Finnbogason og Gunnar Sigurðsson. Það er komið að liði Grindavíkur, nummer 1 í markinu, Aron Dagur Pettersson. Nummer 4, Bjarki Aðalsteinsson. Nummer 5, Tómas Orri Robertsson. Nummer 6, Viktor Guðberg Hauksson. Nummer 7, Kristoffer Konradsson. Nummer 8, Einar Karl Ingvarsson. Nummer 9, Eddie Horvath. Nummer 16, Marko Vardic. Nummer 17, Dagur Örn Fjellstedt. Nummer 20, Dagur Ingi Hammer Gunnarsson. Og nummer 21, Marino Axel Helgason. Varmenn Grindavíkur eru Ingólfur Hávarsson, Símon Logi Tessabong, Freyr Jónsson, Martin Montipo, Sölvi Snær Ásgeirsson, Lárus Orri Ólafsson og Dagur Traustason. Þjálfari Grindavíkur er Helgi Sigurðsson og honum til aðstoðar eru þeir Mila Stefán Jankovic, Maciek Maciejewski og Steinar Þórðarson. Aðstyrktaraðilar Grindavíkur eru Konrad Lísi og Stakkavík en njóti leiksins áfram Grindavík.
Mercury skoraði leikmann með 28 fyrir liðsins Hans Viktor Friðriksson.
þrefalda breytingu úr sínu liði út af að leikmenn nummer 9 Edi Orvar, nummer 17 Dagur Örn Fjeldsted og nummer 21 Manu Axel Helgason. Inn að þeirra stað koma leikmenn nummer 15 Freyr Jónsson, nummer 38 Martin Montipo og leikmenn nummer 11 Simon Logi Tassafón.
Utan till lekman nummer 8, Einar Karl Ingvarsson och innan han stack in lekman nummer 95, Dagur Traustason.
Ég myndi trjóðabreyting og Sigli útafarleikmæri nr. 16 Orri Þórhalsson og leikmæri nr. 77 Máni Austmann Hilmarsson. Inn að þeirra stað komið leikmæri nr. 8 Oliver Dagur Þorleysins og leikmæri nr. 20 Bjarni Þór Hallsson.